Thobela ka lapeng moago ke seswantšho sa SABC ka Auckland Park mo re gašang thwi gona ka Studio 10. Pele ke dihlogo tša ditaba. For us, it was a duty to support those who are experiencing a violation of their basic human rights, who are in fact being subjected to genocide. Ge masolo a dikgetho a tšwela pele mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o re magato a go thega Palestine ke go thuša ditokelo tša bao ba gatakwago. We are not dealing with human beings here. We are dealing with heartless animals. Tonakgolo ya Gauteng Panyaza Leswifi o ikana go thuša go hwetša babolai ba ditebogo Junior Phalane wa mengwaga ye 5 wa ka social media. Thobela ka lapeng nna le wa rrao ka Stan Letlalo re rumilwe ke sehlopa sa ditaba tša Sepedi go tla go lealela tšeo di hlile go di direga mosegare ka moka. Efela gabiala re thoma ka tšeo di rego mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o re magato a Afrika Borwa a go thega badudi ba Palestina e be se go ipiletša ditheto efela e be ile go thuša bao ditokelo tša bona di gatakwago. O be ya bolela morago ga go fiwa hlompho go tšwa go mekgatlo yeo e emetšego badudi ba dinaga tša boditšhabatšhaba ba mohlobo wa ma-Moslem dikantorong kgolo tša mokgatlo woo ka Johannesburg pejana lehono. Baetapele ba ma-Moslem go tšwa United States, Europa le bohlabela bja Afrika ba kopane le bahlankedi bagolo ba ANC go laetša ditebogo ka go fetišetša dikgohlano tša Palestina go rontsheko ya boditšhabatšhaba ya toka. Mokgatlo woo o laetša setšhaba sa ma-Moslem go boutela mokgatlo woo o bušago. For us, it was a duty to support those who are experiencing a violation of their basic human rights, who are in fact being subjected to genocide. And this, as I've often said, is in line with the teachings that we received from the first democratic president of South Africa, the president of the African National Congress, Nelson Mandela. Our visit is also including a good advice to the Muslim community of South Africa, because due to the changes that are happening in the world, we see that this year will be a year where 64 relevant elections will take place, and many of them will have a direct impact on the fate of the Palestinian people and the situation in Gaza. Moetapele wa DA John Steenhuisen o bušitše gape a namela mokgatlo wa ANC ka ga melawana ya bona ya go tholana ka sepitša ka la gore seo se šitiša kgolo ya ekonomi ka ya ditoropo le ya diindasteri. Steenhuisen o be a bolela seo ka Upington Northern Cape lesolong la gagwe la go uwetša bakgethi ge go lebile dikgethong. DA re na le kholofelo ya gore ya go thopa province yeo le gala mathomo morago ga dikgetho tša lenyaga goba go ba komankanna go pušo ya mohlakanelo wa provinceng yeo bjalo a re boneng taba ye le tše dingwe tša dipolotiki. Steenhuisen o re go tholana ka sepitša go ama mahlakore a bophelo ka moka bjalo ka kabo ya ditirelo tša motheo maemong a masepala ga mmogo le ditirelo tša maphelo le leago maemong a province. This municipality, particularly David Kruiper, is the epicenter of cadre deployment because it was even found by the public protector that appointments made were unlawful and were incorrectly done. And it was a clear example of 3 ANC councillors who lost their seats, who were then made municipal officials. DA yeo e le go lekgotlaganetlo la semmušo ka go lekgotlatheramelao la province ye e re e golofela go menaganya palo ya ditulo tša yona tše seswai gabedi dikgethong tše di tlago. I think that having travelled around the Northern Cape and seen the suffering and deprivation and the marginalisation of many people in this province and the dashed hopes of employment, people living in abject poverty, there's people here are crying out for change in the Northern Cape, and I think you're going to see that reflected on the 29th. O boetša ipiletša go boetapele bja maphodisa gore go fitšetše molato wa go timatimela ga Jocelyn Smith go lekala le nang le maitemogelo la melato e sa rarologego ka gare go itšhunyetšhunya nko ga sepolotiki go šarakanya dinyakišišo. Ka go le lengwe IFP yeo e phengišanago le ANC go fenya KwaZulu-Natal e gare ka go uauetša bakgethi ka provinceng ye.
badudi ba re go lokile go lekane ka dikholofetšo tšeo di sa phethagatšwago bosenyi tlhokego ya metse le mešomo di gareng ga tšeo badudi ba llago ka tšona. Most challenges that we currently have at the moment is that it is water. So it is water and crime. IFP e re thego ya yona e a gola ka metsesetoropong fao e bego e goga ka gara e ipiletša go badudi go e voutela. We know that people really, they are despondent. They don't see the need to vote because of the failures of the current government. And hence we want to remind them of the good track record of the IFP, of the things that we have done, more than 6,000 classrooms. Therefore, built colleges of education, universities. You will remember MUT, Mangosu University of Technology, was built by the founder of the IFP, Prince Mangosu Teles. Ka Cape Town, Action SA e tsoma dikarabo tša masepala wa toropokgolo yeo ka ga kelela tšhila yeo e rego e elela ka lewatleng mo lebakeng le tekanyo ya metsi a kelela tšhila e fitlha go dilitara tše dimilione tše 30 ka letšatši. The prior application that we received proved how for 104 days of a 6-month period the city had exceeded that particular maximum amount, which demonstrates that this is not a once-off thing, this is a regular feature. Masepala o re o gare o šogana le seemo se. We do know that we can do more, and it's for this reason that the city has already started consulting and have already undertaken and completed a study identifying alternative options which include land-based treatment at these various outfalls. Action SA e re ge diphišamare tše di ka gagalela pele lefelo le la boeti le ka swana le mabopo a Durban ao a ka bago kgauswi le go se kgatlhe baeti. Re sa buša re le amogela re tšwela pele ka tša dikgetho. Khomišene yeo e ikemego ya dikgetho IEC he re komana madula a bapile go swara dikgetho tša go ikgetha goba di-special vote mo bekeng ye. Afrika Borwa e magareng ga dinaga tšeo di dumelago badudi ba yona go tšea karolo dikgethong le nyaga go bile le palo ya godimo ya bao ba engwadišeditšego dikgetho ba le ka mošwa mawatle gomme bao ba dirilego seo ba ya go kgona go tšea karolo dikgethong ka la bohlano le re ya go lona ka dinageng tše senyane gomme bao ba lego ka mono Afrika Borwa ba tla kgona go dira bjalo ka mokibjale wona wo. Go tšwetša temana e pele ka mono phapošing kgašo re na le moeng wa rena ke Sophie Mokena yena ke morulaganyi wa ditaba tša boditšhabatšhaba ka go SABC ba ga Mokoena re a lemogela go SABC ditabeng tša Sepedi. Dikgetho tša lenyaga di tlo ragoga e segale gomme re lebeletše gore mo mafelong a bekea bao ba engwadišeditšego dikgetho ba le ka mošwa mawatle ba thome go tšea karolo dikgethong. Re ka tsitsinkela eng goba ra lebelela eng ge go lebile dikgethong tša go ikgetha? Sa bohlokwa ko hlokomela gore kgetlong lena ho na le ba ingodiseditse dikgetho ho kgetha dinaheng tse ka ntle ba bangata haholo ba fetang dikete tse 70 mme ha o sheba naheng ela ya United Kingdom London haholoholo ke moo ho nang le sebaka sa ho kgetha se seholoholo ka ho fetisisa moo bakgethi ba Afrika Borwa ba fetang dikete tse 20,000 sona se bontsha hore ho na le thasello e kgolo ho baahi ba Afrika Borwa ba sebetsang ka ntle ho naha ya Afrika Borwa le bao ba tla beng ba etetse dinaha tse ka ntle ba se ka hara naha mme sena se bontsha hore kgetlong lena ho hlile ho na le thasello e kgolo ya hore ho kgethwe mme ke bona hore London ke a bohlokwa haholo ba ho hopola hore pele re ba le mmuso wa democracy batho ba neng ba le ka ntle ho naha bontate Oliver Tambo ba ne ba atisa ho tshwara dibuka mo le Trafalgar Square ka ntle ho ntlo ya bonqosa ya mmuso wa bohanyapetsi ho ipelaetsa ka kgethollo mme sena ka mora dilemo tse 30 ho ketekwa democracy sena se re hopotsa hore Trafalgar Square ikile ba sebaka sa bohlokwa haholo ho Afrika Borwa mme hape kgetlong lena ke mona e ba sebaka sa bohlokwa haholo ho baahi ba Afrika Borwa ba United Kingdom. Dikgetho tša lenyaga di direga nakong yeo e le gore naga Afrika goba re ka no re lefase ka bophara le lebanageng le mathata a dintwa tša bana ba thari ka Middle East le ka Palestina bjalo. Dikgetho tše tša go ikgetha goba ke re dintwa tše di a go ama bjang dikgetho tše tša go ikgetha? E bang go hlokomela ho na le ma-Muslim a mangata haholo ka rana Afrika Borwa ha o sheba province ela ya Western Cape hangata ba ne ba
kgetha mmuso wa DA mme hona le tshabo le maikutlo a hore mohlomong kgetlong lena hobane ba kgenne ka taba ya Palestina jwale ka ha o bone ditabeng mo le mo president wa naha Ntate Cyril Ramaphosa ba mekgatlo ena ya ma-Muslim lefatshe ka bophara ba ile mo le ba lo mo leboha ba bile ba kgothaletsa ma-Muslim ka rana Afrika Borwa ho kgetha mokgatlo wa ANC ke nana hore vote ya ma-Muslim ka rana Afrika Borwa e tlo ya ho mekgatlo eo ileng ya ba tshehetsa nako e ntwa e qala mme ho kana ha ba le tshwaetso ho tleng ha di kgetho tsena empa he ho se o tla bonahala ha di kgetho di kena le ha o le jwalo ho keke ya ba le phetho e kgolo haholo empa di vote tse mmalwanyana tseo di kana tsa etsa phetho ho mekgatlo e ileng ya tshehetsa ma-Palestina jwale ka a le mathateng le jwale go me ge re lebeletse bjalo ka mono Afrika re bona ba etapela ba kere mono Afrika Borwa re bona ba etapele ba ANC ba bitša bo mahlo a di bona ba bona ba dikgetho go uetša dikgetho ge šita le mekgatlo ye mengwe re ka re seo se ya go thuša bjang re lebeletse dikgethong se ka nna sa ba le tshwaetso e kgolo ha o sheba ho bao ba kileng ba ka pele wa tseba hore batho ba na le ntho ya hore a bone motho ya mo tsebang ebe jwale o hopola morao nostalgia ha re bua ka yona e kana ya ba le tshwaetso ho batho ba baholo empa ha o tloa ho batjha ke dumela hore mekgatlo e mengata haholo ya batjha le yona e tla ne e fumane tshehetso mme sena se bontsha fela ntwena ya makatsa hore batho ba makaletse taba ena hobane taba ena ha e qale ka jeno Nelson Mandela ha na qeta a tswa msebetsing ho kena ya mhlahlamang ulana a thusa ANC ka dikgetho tsa yona bothata ibile pakeng tsa Mbeki le Zuma fela ka ha ho nona le tsitsipano Mbeki he o sa ila khutla isale Ramaphosa a kena ho etella pele ANC mme ha se ntwe ntjha ha se ntwe entjha empa he mohlomong ho batho ba neng ba dumela ho batho bana kapa ba utlwisisa etla re ha ba bona ba hopole morao wa tseba he hona le ntwe ya hore o hopola di haelong empa ha ke kgolo e tla ba le mhlomong tshwaetso e kgolo empa ho batho ba neng ba dumela ho batho ba ka nna ba hopola hae morao hobane ha o ka sheba ba kgethi ba ANC ba tshepahalang di voters ha ba fe di vote tsa bona batho ba bang ba dutse hae ha ba thaba mme mohlomong ba bang ba bone seng kaofela ba tla ya dikgethong empa he ho so tla bonahala ka letsatsi la dikgetho hobane dikgetho ke ntho e thata haholo o keke wa lepa o bona fela ha se ho tswa sephetho haholo rona baqolotsi ba ditaba re itshetleha ho dikgetho e seng ho lepa ge re lebeletse badudi ba dinaga di shele re ka re bana le kgahlego e kakang go dikgetho tša Afrika Borwa kudu tša lenyaga ka gore o ka re di tsošitše dipolelo tše dintši le ditaba tše dintši o ka re dikgetho tša lenyaga go tla ba kotse batsetedi haholo di-investors ba shebile dikgetho tsena ka mahlo a mafubedu hobane ba batla ho tseba hore ho tla etsahalang ka mora dikgetho re a bona ka tsatsi lohle ha o sheba dimmaraka le ranta ka mokgo e yang hodimo le tlase ka teng e a bontsha hore ditaba tsena tsa dikgetho tsa Afrika Borwa ke tsa bohlokwa ho nona le kopano e kgolo mo le Witsbekeng ena mo ho nong bitsitswe ditsebi tsa kontinente ya Afrika Borwa ho qhaqholla hore na ibe dikgetho ka ra kontinente ya Afrika haholo lebatweng lena la rona la SADC di tsamaya jwang mme re bone hore batho ba na le thaselo e kgolo haholo ho dikgetho tsa Afrika Borwa hobane ba tseba hore ha Afrika Borwa ho sena khutso le khotso dinaha tse mabapi le tsona di tlo ba le mathata ebang Afrika Borwa e sa tswele pele ka moruo o tswelang pele dinaha tse mabapi le tsona di tlo ba le mathata ho kenyeletsa le kontinente ya Afrika mme wa tseba he hore ke ha bohlokwa he hore batho ba dipolitiki le dinaha tse ding ba latela haholo dikgetho tsa Afrika Borwa le ha o sheba mole di mapatle di social media o ya bona hore le batho ba ka ntle ho naha ya Afrika Borwa ba ya bua ka dikgetho tsa Afrika Borwa thasello e kgolo haholo yo be le morulaganyi wa ditaba tša boditšhabatšhaba mme Sophie Mokoena re lebogile nako ya lena hle ka mehla le mehla e tshweu ra leboga re tšwela pele ka ditaba tša rena bešong re tšwela pele ka tšeo di rego tonakgolo ya Gauteng Banyaza Leswifi o etetše lapa la ga Phalane go laetša hlompho le go ikana go thuša go hwetša babolai ba ngwana wa bona wa mengwaga e 5
Ditebogo Junior Phalane o thuntšitšwe le go bolawa ke banna bao ba tšerego sefatanaga sa tatagwe ka gang ntle ka legae la gagwe goba ke re ntle ka legae la bona ka Soshanguve ka Labohlano bošego. Segotlano se ile sa hlokagala ka moragonyana bookelong ge a tshepiša balapa la ga Phalane Toka le Sufi o tiišeleditše gore maphodisa a boditšwe tsebe go kwa gore ba dire ka moo go tletše go seatla go hwetša babolai bao. Tonakgolo ya ka profenseng ya Gauteng Panyaza Lesufi le molekgotla phetišo wa polokego ya setšhaba Faith Mazibuko ba re ketelo ya bona lelapeng le e be e se go iša mantšu a tlhobošo fela e fela go tiiša kgato le go tsebagatša ntwa kgatlhanong le bosenyi. We are not dealing with human beings here. We are dealing with heartless animals. And the state must respond appropriately. Maphodisa ga bjale ga se ba fitlha kgole mo molatong o e fela mehlala e etišwa pele. Like the Premier indicated, I'm not going to complain about the resources. We have enough resources to make sure that the case is solved. Ngwana yo mengwage e mehlano o kopane le hulu sorong la gabo ka Labohlano bošego. Nako e be e le seripagare go tšwa go iri ya 10 ge a be a kitimela go tatago yo a gatlhanetšego ke setlhopha sa dikebekwa tšeo di senago mogao. Balapa leo ba kwele go botlhoko ba re mantšu a Lesufi a tliša kholofelo go bona. I cannot believe that this vehicle left this house and reached whatever destination it is where now. Without anyone knowing anything, the 5-year-old will not come back. Bora dipolotiki ba mekgatlo e mengwe le bona ba ile ba ya go laetša thego go balwa EFF, Action SA le DA. Ka moka ba ile ba lla ka leua la bosenyi bjo bo tlhomarego badudi ba Soshanguve. If I have my own wishes, we need to overhaul the entire system. Because you can't have a system that can't respond to this level of crimes. O sa le bjalo bahlankedi ba golwane ba sephodisa ba etile pele ke tona ya maphodisa Bheki Cele go lotetše go ba ba etele lapa la ga Phalane. Ketelo e tla latelwa ke kopano kgothe ya bosenyi yeo e tla go swara tikologong yeo bosenyi bo ikepetšego gona ka Jukulane. Direkote tše dingwe gape tša banka tša molatofatša wa pele tshekong ya polao ya Senzo Meyiwa di netefaditše gore yena Mosisibiya o be a le ka Gauteng ge na le tšana yeo ya kgole ya maoto e bolawa. Seo ke ka morago ga gore botšhotšhisi bo laetše direkote tšeo go be go ntšhwa mašeleng go tšwa metšhineng ya banka ka Vosloorus le ka Johannesburg. Le ge go le bjalo Sibiya o sa ikemi ka la gore o be a le ka KwaZulu-Natal magareng ga ngwaga wa 2015 le 2023 e fela direkote tšeo di bolela seo se fapanego. Bjale re boneng ka boripana gore mebaraka ya dišere e hlole eme bjang ge JSE tswalela pijana ka iri ya 5. Ranta e tšwela pele go šoma gabotse ge wapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše 3. Dišere ka JSE di hlole di rekišwa gabotse mo Platinum e rekišitšego ka $1 tše 1,000 ontse gomme seo se hlotše gore bogomang ka nna ba Platinum bjale ka Implats le Northern Platinum di hwetše kgolo mebarakeng ya dišere ka go ba ketapele mebarakeng ye 10 yeo e šomilego gabotse lehono. Theko ya oli ile godimo ge mola dolara e lebele ka $3 tše 83 barele lehono morago ga go theogela tlase ka Labohlano mo e be go rekišwa ka $8 tše 82. Dipapading Kaizer Chiefs e ralokile maleka a nnwete go ete kgatlhanong le AmaZulu papading ya DStv Premiership lepatlelong la Moses Mabhida ka Durban. Mathapabeng a maabane Ashley Topris o nošitše nno ya Amakhosi mo le Victor Letswalo a nošitše nno ya Usuthu. Dipoelo tše di nameletša Amakhosi maemong a boseswai mo le AmaZulu e le maemong a bo 12 lokong. Bešontša lehono di fella mo e fela gopelang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go app ya rena ya SABC Plus mo o ka bogelago gona o le kae goba kae goba marangrang a dikgokaganyo Facebook, X le YouTube. Kgatišo ya ditaba tša rena di gona fao. Nomoro ya rena ya WhatsApp fao le ka kgathago tema ba sehlopha sa ditaba tša Sesotho ba tla lesolola tšona go sasa ka iri ya boseswai mo go SABC le go DTT go sasa go latela kakanyo ya maemo a boso ka wa Rapule Ragwate a ibe Mboroko.
Mogodi wa SABC ke a otamisha bošomo ya lekgono go tša boso bošomo yo re bona gabotse mmara pharapharile go phatša Afrika Borwa ka dikarolong tšeo di lego ka bohlabelo go fihlabelo ka lebopong la rena la ka KwaZulu-Natal kgonagalo tša dipula tše bofefo re go lebeletše gona ka dikarolong tša ka bo Durban la ka moswane ba tirelo tša boso ba sa re laetša gabotse magašo ra re tlhokomeleng re ka ba le maro a pharapharile ka go kgetha dibaka Afrika Borwa ka bophara kudu ka dikarolong tšeo di lego ka bohlabelo ga Afrika Borwa kgonagalo tše di botse tša dipula gona ka dikarolong tša ka bo Durban ka KwaZulu-Natal ba tirelo tša boso magašo ba sa re laetša gabotse gore awa a re tlhokomeleng gabotsenyana fela re ka ba le pula e maatla e ntšhi ka dikarolong tše tša ka leboa ka KwaZulu-Natal ebile ba sa re laetša gabotsenyana fela gore a re tlhokomeleng re ka ba le phišo e ntšhi ka dikarolong tša ka bo Upington gona ka Kapa Leboa go tsena bjalo ka dikarolong tša ka borwa bodikele ba Kapa a re se tlhotlheletše mmele ya go senyakege ka dikarolong tšeo ka baka la phišo e tlabe gona ka dikarolong tšeo ge re ya go dikgisa tša temperature le tlasa gabotse re thoma bjalo ka province ya ka Gauteng gabotsenyana fela o le ka Pretoria go laetša gore theetše kgerata ke 24 go tsena bjalo ka bo Springs le ka bo Davidton Johannesburg wena le ka Soweto ke 23 ka dikarolong tšeo go fihla bjalo ka bo Vereeniging bjalo le bo Vanderbijl Park go le ka Limpopo province le tlasa gabotse le ka Mosina le bo laetša le tlabe le re theetše kgerata ke 27 ka dikarolong tšeo go fihla bjalo ka bo Durban 26 ka Polokwane ya bomara ba Skwala re bona gabotse go tlabe go re theetše ka dikarolong tšeo kgerata ke 23 ka dikarolong tšeo laetša le tlabe le fodile re boletše ka gore maro a tla pharaphara ka go kgetha dibaka ge re ya ka Mpumalanga go ma-Afrika Borwa go laetša go fodile re boletše ka gore maro a tla peša ka dikarolong tšeo o le ka bo Middelburg ka bo Ladyburg Mashishing kgerata ke 20 go fihla bjalo ka bo Carolina yona le go ka bo Mbombela 22 ka dikarolong tšeo ka KwaZulu-Natal re boletše ka gore maro a tla pharaphara ka go kgetha dibaka re a di bona di tlasenyana di laetša di fodile ka dikarolong tša ka bo Ulundi ka bo Richards Bay go fihla bjalo ka toropokgolong ya ka Durban ge re ya ka Kapa bohlabela bjalo go ma-Afrika Borwa le tlasa gabotse o le ka bo Qonce wena o le ka bo East London ka bo Makhanda kgerata ke 20 ka dikarolong tšeo le tlasa gabotse 20 senyane go fihla bjalo ka bo Gqeberha le tla fola ka dikarolong tše dintšhi wena le go ka borwa bodikele ba Kapa re boletše ka phišo e ntšhi ka dikarolong tše re a bona phišo ke ntšhi ka bo Laingsburg go tsena bjalo ka toropokgolong ya ka Cape Town go laetša go fodilela ka moswane kgerata ke 24 ka dikarolong tšeo wena le go ka Kapa Leboa le tlasa gabotse re boletše ka phišo e ntšhi ka bo Upington ka bo Kuruman le ka bo Kimberley kgerata ke 27 ge re ya ka Freistata go ma-Afrika Borwa le tlasa gabotse ka bo Kroonstad ka bo Welkom ka bo Bloemfontein kgerata ke 25 le tla hlaba gabotse maro a peše ka go kgetha dibaka ge re di kgarutela gabotsena fela ka dikarolong tša ka Northwest ka bo Rustenburg 25 ka bo Lichtenburg go ruthetše ka bo Mahikeng go fodile gabotsena fela magašo go tša gona ke re mošate